Jednom davno živio je gospodin i onda je jednog dana došla gospođa i pitala ga: kako se ti zoveš? Ja se zovem Marko. Kako se ti zoveš? Ja se zovem Ana. Ajmo u šetnju do dućana. Može, ajmo. I tako su šetali. Jedan dan su i vuk i dinosaur odveli u špilju i onda je Jež pitao: da li ste vidjeli vi Bananko i Krompiruša ženu? Ne, nismo. I onda su tako se smijali i nastao je požar i onda su svi otišli i onda je vatrogasac otišao i onda je vatrogasno vozilo ostalo soma i onda je otišlo jak požar i onda se odjednom opet dogodio požar i onda su svi govorili: ne je požar. I tako je onda požar se zapalio i došli su vatrogasci i onda su pustili požar i onda su jedva uspjeli izgasiti požar. I onda su tako bili mrtvi zato što su izgorjeli u požaru. I tako se roštilj isto zapalio, ali onda ga je Jež i onda su